somos dunha banda ou un recanto... Bos días desde Luís de Barro. Queremos comunicarles a todos os centros participantes a nosa delicia por compartirnos con nós os Xa estamos aquí e temos moito que dicir. Somos herdeiras das cadeas, non vos vou mentir. Fomos condeadas por esta sociedade medieval, abochando as nosas vidas ao sistema patriarcal. Mulleres libres, ergueitas só para vencer. Non vos temos medo, ninguén nos vai deter. Estamos fartas deste abuso de poder. Os tempos están cambiando, queda moito por romper. Ministerio de Igualdade de Xeneración elabora as súas leis sen ningunha compasión. Agresividade, violencia, moita represión. Unha historia doblegada se non tedes perdón. Mulleres libres, ergueitas só para vencer. Non vos temos medo, ninguén nos vai deter. Estamos fartas deste abuso de poder. Os tempos están cambiando, queda moito por romper. Xa estamos aquí e temos moito que dicir. Somos herdeiras das cadeas, non vos vou mentir. Fomos condeadas por esta sociedade medieval, agochando as nosas vidas ao sistema patriarcal. Mulleres libres, ergueitas só para vencer. O meu problema ca rapaza é que non teño leite para poder darlle e alimentara. O meu problema coa rapaza é que ten un resfriado moi grande e ten que vacunarse. O meu problema coa miña rapaza é que ten coronavirus. O meu problema coa rapaza é que a única que come é sopa. O problema é que naceu ca cabeza moi grande. O problema é que levou un golpe na cabeza. O problema é que non dorme nin come. O problema é que non me deixe dormir. Credes que o galego só vos vai limitar a traballar ou a estudar a estar en Galicia? Ou credes que vos pode abrir as portas tamén ao ámbito internacional? Bueno, pois eu vou vos falar en primeiro lugar da miña experiencia como galego falante que ademais fala outros idiomas. Bueno, espero que vos sirva por se vos surge algunha inseguridade agora ou no futuro de pensar que ao mellor ser galego falante vos pode supoñer algún obstáculo. Depende. Quen dixo depende? O desbrozador. A ver, de que depende? De que depende? Ai, que maravilla ter vido esta clase que nos está enfocando moi ben cargar no que ven. Como vos está indo a vos? Como levades vos os 21 días? Está moito por romper. Ministerio de Igualdade de Xeneración elabora as súas leis sen ningunha compasión.
podo vivir. Wish I were at home, wish I were at home, wish I were at home by your side. Wish I were at home, wish I were at home, wish I were by your side. Mais mundo verá que non quero velo. Hai unha selva aí fora e por min que queres en explorar. Quen fora un rapaz que me dera na casiña sen ter que sair a traballar 10 metros ou máis alá. Wish I were at home, wish I were at home, wish I were at home by your side. Wish I Eu quero ser un carballo, non quero ser eucalipto australiano. Eu quero ser fillo do país, non quero ser trigo